mina ngu-gift cards ngibe lohlupho lwe-school fees. Abantwana ababhadala i-school fees abafundi, so ngangokuthi lokuthi i-school fees ngiyasithatha ngaphi angikwazi, emsebenzini ngamiswa akukholwa. So kade ezinye ngikhanyele ngiyafika emsebenzini lami ngibambe lapha lambeni ukuthi ngiyethenga nje ukuthi sidle, ngingabe umuntu odobhayo ebhimini, kodwa hayi impilo yakade esayo ayihambeli kuhle manje angikwazi ukuthi ngenzeni nge-school fees. Amathisha nje ukuthi la engahambi esikolo, so labantwana babengasele ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafunda kumafoni, manje kumafoni akufundeki ngoba ngiswele imali yokubhadala umntwana i-school fees. Ifoni emafonini laba befuna idatha phela, babefuna idatha, mina ngingelayo yona imali yokuthi ngimbhadalele i-school fees. So khonapho nje angikwazi ukuthi amathisha ukuthi kuhamba njani ukuthi umnyaka lo phelele bengafundi futhi. Iminyaka wonke bahlalile bengafundi, sesiqalisile umnyaka lo bazakuthi ngiyawubona vele uzaphela kungafunda ngoba kuhamba 1 day 2 days awunto wakhona akuhambi vele.